Dagi hajar ngut ki bru the one ki yaleh kreh aga walk in interview wada khod daga Air India Airport Services Limited hakali na Mumbai Airport haga khat bru trik uni bana hai wada antat wa yew em khat san hajar hadok san hajar ngut ki wan yaleh yaki yoman gam gi handyman wa utility agent yoman ki jaj kreh yo penchna ya iwasi nei da wa jor bon gini bru di yo lakam daw jai was nyau si nei cha ban cha yo ki bru kamte myo sa de ong ki wa bo dan hi ga application Weibo Liwon no ki Klempenman interview. Neliang George Abram, General Secretary Aviation Industry Employees Guild. Doong wa ini khod yaleh kreh biang rukom le. Weda kamu san hajar ngut ki bru the one ki wa yaleh yaki kreh walan. Doong le wada dap ong yakani company wam to khod kreh go haini rukom. Wai ulan wa yeng ki bru to wajrong hadok 1 kilometer. Weda hap wa khod pulit yaulat umi kulmar. Cocok doong wa kreh walat to che janya spa prahon rutli yoman kam gi handyman wakan rutli kam gi utility agent we ini penyo ko hadok ka wan kreh ki bru wa yaleh ini kreh to gi pendep kelas 10 we gi wada unduna haules ne Wyrta we ko tulop debo aro arajasan spa le pauch benai we man ko kam kreh kontrak ko les nem ne liang won CEO ke Air India Airport Services Limited doong wa gi bru wa yaleh kreh adm gi khasan hajar ngut ki wada wan wa bo ya application form बेरोजगारी युवा शक्ती बघून घ्या म्हणा आता ये बाजू अशी डॉक्युमेंट घेऊन फसवणूक चालली आहे.